بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أده هندوماගේ ආමුලින් ආ ප්‍රෝග්‍රෑමකන් එම්මෙහා බෙදුන් තෙරෙන මරහබා දන්නවන් හඳුම මේ ප්‍රෝග්‍රෑමකී මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් ඉස්ලාමික් ඇෆෙයර්ස් කොම්මෙ හප්තායිගේ වෙස් හෝම අදි අංගාර මිදෙ දුහු ගෙනස්තේ ප්‍රෝග්‍රෑම අද මේ ප්‍රෝග්‍රෑමගේ බේනුමකී තිබේ ෆොන්න දීනි මවුලුමාත් එක ගෙනස්තිනු අද හඳුම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් හාසගොතේ ගාලුගොම මේ ගෙනස්තෙනි අලුගොම එකි ගොයිගොතන් තිබේ ෆොන්න මේ ෆෝර් කොද්දේ දීනි මවුලුමාත් තෝගේ හඳා ආකෝර මට්ටක අදගොතන් අලුම හැම කොම්මෙ හප්තායක වෙස් කොම්මೆ දුවහිගේ වෙස් ප්‍රෝග්‍රෑමුග ಬೇಣುಂತೆರ ಮೌದೂತಕ್ಕೆ ಇಹತಿಯಾರಕು ಎ ಮೌದೂತಕ ವಾಹಗತಕ ತಿಯಬೆ ಫೋನ್ನ ಬೇಣುಂತೆರ ಮೌಲುಮಾತ ಗೆನಸ್ತೇವೆತೋ ಮಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರನಿ ಅಳಗೊಮೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತ ಕುರಿಯ ದಾಯಿರುಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಕ ವಿಸ್ ದೀನಿ ಇಲ್ಮುವರಿಂಗೆ ತೆರೆಂದೆ ಬೇಫ್ಲೋಕೆ ಬ್ಯಾರಿ ವಡಾಗೆನ್ ದೆವ್ವಾ ಅಳಗೊಮೆನ್ನ ಅಕೀಗ ತಿಯಬೆ ಫೋನ್ನ ಬೇಣುಂತೆರಿ ಮುಹಿಮ ಮೌಲುಮಾತಕ್ಕೆ ಗೆನಸ್ತಿನ ಮಟ್ಟಕ ಎಗೊತ್ತು ಮೇದ ಅಳಗೊಮೆನ್ನ ಅಕೀಗ ಬ್ಯಾರಿ ವಡಾಗೆನ್ ದೆವ್ವನೆ ಅಶೇಖ್ ಅಹಮದ್ ಮೌಮೂನ್ ಅದೆ ಅಶೇಖ್ ಅಜ್ಮತ್ ಜಮೀಲ್ ದೆಬೆ ಫೋನ್ನಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮರ್ಹಬಾ ಅಂಗೆತ ಅದನ್ನು ಮಿಫಾಹಕಲ್ ಫದನ್ ಅಳವಮೆ ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ದುವಹಕ್ಕಿಸ್ ಹಾಸ ಮೌದು ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಕೊ ಮೌದು ಕಾ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತು ಮಿವಾಹಕ ದಕ್ಕನಿ ಅಳವಮೆ ಮಿ ಬಲನಿ ಬೇನುನ್ ತೆರಿ ಮುಹಿಮ ಮೌದು ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಕುರವೇತು ಅದ ಮಿಯದ ಅಳವಮೆ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಕೊಫಾ ಮಿವಾ ಮೌದು ಕಿ ವಿಸ್ ಮುಹಿಮ ಬೇನುನ್ ತೆರಿ ಮೌದು ಅದ ಅಳವಮೆ ಹಮ ಜುಮ್ಲ ಗೊತೆಗ್ಗ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತವ ತೆರೆಗ ಮಿ ದೆಕ್ಕೆ ಹುರಿಹಾ ವಾಹಕೆಗ್ಗೆ ಹಗೀಗೆ ಮಕ್ಸದ್ ಮಿ ಹಾಸಲ್ ಕುರವೆನಿ ಅಳವಮೆ ಮಿಯದು ಮಿ ದಕ್ಕನ್ ಉಳೆ ವಾಹಕ ತಕ ಹಿಸಾಬು ಅದೆ ಅಳವಮೆಗೆ ದಿರಿಯುಳುಮಗೆ ಹಯ ವೇತಿ ಕುರಮನ್ ದಾಯಿರುಗ ಅಳಗೊಂಮೆಗೆ ನಫ್ಸು ಅಳಗೊಂಮೆನ್ನ ಮಿ ಎದಿ ಗೋವಣಿ ಅಳಗೊಮ್ಮೆ ಆಮು ಗೊತೆಗ್ಗ ಗೋಸ್ ಕಂತತಕ ಆದೆ ಉರೆದುಂತಕ ದುನಿಯೆಗೆ ಉಫಲ ಮಜಲ ಎನ್ನಮಿಸ್ ಮಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳಗೊಮ್ಮೆನ್ನ ಅಂಗವಾಫಮಿ ವನಿ ಮಿ ಕಂತತಕುನ್ ಸಲಾಮೆವ್ವೆ ಮಿ ದೆನ್ನೆವುನು ಕಂತತಕುನ್ ಸಲಾಮೆವ್ವೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಎದುಂತಕ ಎಕ್ಕಿಬಾಬೆ ಮಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಂಗವಾಫಾವಾ ಗೊತ ದಿರಿಯುಳುಮ ಆದೆ ಮಿಹೆನ್ ಕಮು ಅಳಗೊಮ್ಮೆಗೆ ಮಿ ದಿರಿಯುಳುಮಗೆ ಹಯ ಮಿ ಇಮ್ತಿಹಾನುಗೆ ಗೋಚಕ ವೆಗೆ ಮಿದನಿ ಅದ ಅಳುವಮೆ ಮಿ ಇಮ್ತಿಹಾನು ಫಾಸ್ವೆ ಮಿ ಇಮ್ತಿಹಾನು ಸಲಾಮೆವ್ವೆ ಸಲಾಮತುಗೆ ಅಸ್ಸೇರಿಯಕ ವಾಸಿಲು ಅಂಬೇಣುಕಮುಗ ವಣಿ ನಮ ಅಳುಗೊಂಮೆಂಗೆ ನಫ್ಸು ಇಸ್ಲಾಹ್ ಕುರಂ ಎಬ ಜೆಹೆ ಅಳುಗೊಂಮೆನ್ನ ಕುರೈಫಾವಾ ಕಂತತ್ತಕ ನುಕುರವೆ ದೂಕೊಲ್ಲೆವೆ ಕಂತತ್ತಕ ಅದ ಅಳುವಮೆ ಕುರಾ ಕಂತತ್ತ ಕುರೈಫಾವಾ ಗೊತಾಮೆದು ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರುಕೊ ಮಿ ಕಂತತ್ತ ಹಿಸಾಬ್ ಕುರಂ ಎಬ ಜೆಹೆ ಅದೆ ಅಳುವಮೆಂ ನಫ್ಸು ಇಸ್ಲಾಹ್ ಕುರುಮುಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಇರುಗ ಮಿ ಕಮಕಿ ಅಳುವಮೆಂಗೆ ಕುರು ಹಯಾತಕ ವಾಯರು ಅಳುವಮೆಂಗೆ ಹಯಾತಕಿ ಕುರು ಹಯಾತಕ ವಾಯರು ಅಬದ್ವೆ ಅಳುವಮೆಂ ಕುರಂಜೆ ಹೇನ ಕಮೆ ಗಿನಗಿನಾಂ ಕುರಂಜೆ ಹೇನ ಕಮೆ ಅದಿ ಅವಹ ಕುರಂಜೆ ಹೇನ ಕಮೆ ಅದೆ ಅಳುವಮೆ ಮಿಯದು ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾನಿ ನಫ್ಸು ಇಸ್ಲಾಹ್ ಕುರುಮ ಅವಸ್ಸುಗ ತುಮಾ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತು ಅವಸುಮಾ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತು ಶೇ ಅಜ್ಮತ್ ಮಿ ಅಳುವಮೆಂ ಹಮ ಅಳುವಂಡ ಹಮ ಕುರುಗತೆಗ್ಗ ಹಮ ನಫ್ಸು ಇಸ್ಲಾಹ್ ಕುರುಮ ಮಿ ಮೌದು ತಾರಫ್ ಕೊದ ದೇವೇತೋ ಮಿ ಬೆಲಿ ಎನ್ನಮಸ್ ಅಳುವಂಡ ನಫ್ಸುಗೆ ವಾಹಕ ವರಗಿನ ದೆಕೆ ವಿಜೆ ಎನ್ನಮಸ್ ಪುರತಮ ಕಮಕ ಹಮ ಬೆದನ್ ತೆರೆನ ನಫ್ಸು ಮಾನ ಕುರವೆ ಗೊತ್ ಬಯಾನ್ ಕೊಲ್ ದೇವ ಫಾನತ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ಅದೇ ತಿವಿದಾಳ ಫದನ್ ನಫ್ಸು ಅಳಗುನಮೆಂ ಆಮಕೊ ಅಡುವಹ ಲಫ್ಸೆ ಅಳಗುನಮೆಂಗೆ ಹಮ ಗಿನ ಬಯಕೋಸ್ ವಾಹಕದೆಕೊ ಬೇನು ಕುರಾ ಲಫ್ಸೆ ನಫ್ಸು ವಾಹಕ ನಫ್ಸು ಇಸ್ಲಾಹ ಕುರಮುಗ ವಾಹಕ ನಫ್ಸುಗೆ ಗೋಸ್ ಕಮುಗ ವಾಹಕ ರಂಗಳು ಕಮುಗ ವಾಹಕ ehka mi nafsaki mi kochu tolgon me bejhe purta mawdu wanu mokurin badala ade nafs me lafsa behegotun elmari mara fula dara gorgina wahak tik dakka fori me lafsa kema mi hamekane me maana bana do kolla kahala echena go tafsirata ka deve kahala lafse ade nafs me lafsuge maana terega ade me insanaage ruhe algon me kiya nota furane me kiya ama hemme enega shakhsiyatias buna vedani ene shakhsiyate buna kama gonina me ene kora hivwa kantaka kora hinwa kantata migatere ba ade ehma mi huriha kantata ke migatere shamiluge baade nafse buna hinduga ene kora hivwa kantaka nukura do kolla kantaka kora hinwa kantata ama hemme enega bisnuma fikura enega hituga khiyala fikur kora kantaka ama hemme enega furana mi huriha kantakas mega shamiluge bede nafsi algonam buna hinduga ame hemme mi tafatu maanata kitu qur'anuga saba ade egoton engayatege mi angawani allah yatafal anfusa hina mautiha emitaga sabada nafsige wahak anfus de nafsuge jammo anfus nafsuge wahake bade emita me nafsatake allah subhanahu wa taala marugannawa wahaka nidiga wa wagutuga bay nafsata allah subhanahu marugannawa wagut emitaga me annani furanaga wahaka lafsuga me annani ama hen ayate ke baad ta'alamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik ay isa alayhi salam allah taala hadaruga dannawane wahake ke wahaka mitaga me annani isa alayhi salam alkon kurman mistakun amru kurbin allah subhanahu wa taala qiyamad do
sual kuramu Isa alayhi salam debban jawab ga wahak mita Qur'an ga menan e mitaga menane hituga forifawa no ta bisna fi kuramun da ka mega wahak ka wahak menane e me nafsu eba ade tafatu tantaga tafatu mana tawga em e waki hasa waki mana ennu e tafatu mana take ekulegen wa nafsu gotuga nafsu menane شلون أول هم من نفس الواقع ذكر أول ما بعدو هم نفس كبعتك الجواهك أول ما بعدو هم كيرت قرآن جوس نفس كي بعتك بيان كوري فواهك والله ميجي تفصيلك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أده دم مي شازمت فاه كوري بنفسه جملة نفسه معنى دين إيه كتيرين دم أو ساز ما تفاه كوري فدين مي نفسه بهيجم واتيم بيم ما يعنو قلت جب بوي كيرت قرآن وجا علي قالون من بيا لايروجا نفسه بهيجم واتيم واترينج بوي إيه كتيرين එව්වත්තරකී අලුණුමින් එම්එම්වෙස් එවත්තරුගේ නෆ්සක වුමට්ටක මසෙක්ක කුරන් ජෙහෙ වත්තරු එයි කීරිත කුර්ආනුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බය බයන් කරවවාෆ යා අයතුහ නෆ්සුල් මුත්මයින්නාගේ වාහක මානේකි හිංහම ජෙහෙගෙන් වා නෆ්සෙක්ගේ වෙරියේ දැන් නෆ්සක හිංහම ජෙහුන් ලිබේනි කොන් ගොතකත්තෝ දැන් නෆ්සුගේ මානේගේ තෙරේක ෆුරානාගේ වාහකේ සබාදේ හෂිගඬුගේ වාහකේ සබාදේ එහෙම හෂිගඬා ෆුරාණයෙන් හැමජෙහුමෙ ලිබේනේ වත්තරුගේ නෆ්සක වුමට්ටක කොන්කමෙත්තෝ කුරවේනි එහෙම එයි අගීගතුග මි දුනියෙන් ඉන්සාන ෆොනුබුන මක්සදා එයා ගුලිෆමි ඔන්නනි ඒ ගුලිෆවා එරුග ඒගේ තෙරේක අලුන් මෙන්නම් එබවේ මි බිම්මතීග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ එක්කවන්තකන් කායිම් කුරුම් එම් එක්කවන්තකන් කායිම් කුරුමට්ටක අලුන් මෙන් කුරන් ජෙහෙ කන්තත්තකෙන් එබහුරි ඒගේ තෙරේක mi alukan namadu fardu fas namadu alum muslimun ada kuran jehe adi iman kama islam kama rukuntan ege terege bahuri ege iturun mi muamalatu ge hukum taka adi mi alun menna mi duniyege diri ulun arastu kurumattaka anuta duniya bina kurumattaka alun men kuran jehe deenuge asasum beeru nuwa nuta deenuge imun beeru nuwa gotuga alun men kuran jehe kantattaves mige terega shamil wegen da gotuga kuran jehe kantattake wahaka එහෙම ඒවත් ඒ භාවතුගේ නෆ්සක වුමට්ටක අලුන් මෙ මිදෙන්නේවි මසෙක්කේ කුරුමුගේ නතිජා ඒ නතිජායගේ වාහක දෙංගෙන් ආයතුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බයන් කරවවාෆෙන් ඒ හිංහම ජෙහෙගෙන් වා නෆ්සෙක්ගේ වෙරියක වීම වුමට්ටක අලුන් මෙන්න වුමුන් මි ලිබේන හිංහම ජෙහුමක වනි කොන් ගොතකුන්තෝ එහෙම වෙගෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මි අනෙන් ආයතුක බයන් කරවවාෆවනි මි රාදියතන් මර්දියා ngeto ei ruhigen hure ruhun libigen wahalu e ruhigen hurumaki mi duniyege alon menna mi kuruma angawa fa Allah subhanahu wa taala alon menna kuruma angawa fa kantatta kurumatige demi hurum ehme egotak demi huri ma hamagam istimaga amil nafs misalaka fardu fasnamad barabaran ada kurekam gawanam e hinhama jehun onnane den alon menna awar gaatuka meti barakate ramadan mas em ramadan mas alon menna gaatugo oin iruga रमज़ान महा गुलिगें वेस अरुण में नंग हम एबा आदे मिकमा गुलुं हुर माने की अस्सौम ली व अनाजजी भी रोदे तिमंग अल्लाह शे धर्म देवानी तिमंग अल्लाह एहम ए रोदे तब बराबर हिवने मेली बहिंग हम जमस ओन्नानेता हम एहम में मुदला फैसा तनवस्कम में देवनी एहम वेजा ए दक्कन जे ज़कातेंगे बोवे ए ज़का बराबर देक्के कमुगा दक्कम दाकमुगा वनी नम ए हम गैमस मुदलुगे लव्वा बरकाते के एहम वेजा एहम निगन दाने එම ඒගොතුන් මේ අනේ නෆ්සුගේ හැමජෙමුගේ වාහක ඒ එව්වත්තරක දෙන් ඒගේ මේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ රුහි වඩිගතුන් හාසිල් කුරුමට්ටක අලොන් මේ කුරා හුරිහාකම මේ කුරණි එහෙම වෙජ්ජිය ගිනගිනන් අස්තග්ෆාර කුරුම් මානේ කි අල්ලාහ් හසරතු ගිනගිනන් ෆාෆුසම දෙන්නෙවොන් ඒ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කි ඉස්වෙදියා හා ෆාෆතක අදි ෆහුන් කුරවන් ෆාෆත ෆුස්සවා දෙවාෆ බේකලක වී හිඳුගා වෙස් එකලේක ෆාන රේකා දුවාල හයිද්දිය ෆාරද බයි රිවායතෝග සතේක ෆහරු අස්තග්ෆාර කුරවා කමුගා එබොයි බයන් කුරවා ෆහදිස් තකුන් සාබිත ෆයි බහුරි දැන් එකම බේගතුන් සුවාල් දෙන්නේම එකලේක ෆාන මේ සුවාල් දන් සුවාලුග මියන්නනේ කලේක ෆාන ඉස්කොදියා ෆාෆතක ෆහුන් කුරවාන ෆාෆතක ෆුස්සවා දෙවා ෆවයිරුග තිහාවර දුවා කුරවනි අස්තග්ෆාර කුරවනි කීවෙගෙන් තෝ දෙන්නෙවි හිඳුගා එකලේක ෆාන හදිස් කුරවනි කීකත අෆලා අකුන අබ්දන් ශකූරා තිමන් කලේක ෆාන කී අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගේ නියමත ශුක්‍රරවා මීහක වෙගෙන් නුවේ හෙయ్యේ නුවාන හෙయ్యේ එම එයි මීගේ තෙරේක අලොන් මෙ විස්නාලම් වේ කමකි එම අලොන් මෙන් එබජ ශුක්‍ර වෙරි කමායක බලයා ගන්න එහෙම ඒ ශුක්‍ර වෙරි වා කමු ගාවන මේ ඒගමානේ කි නියමතන් අලොන් මෙ ශුක්‍ර වෙරි වමේ එබයි ශුක්‍ර වෙරි වා කමු ගාවන නෆ්ස හැමජෙහුම ලිබිගෙන් දාන දෙන් ඒක දෙවන වත්තර ඉංගේත දෙවන වත්තර කි අලොන් මෙන් එබේ බයන් කරව ඛියාම සූරතුග මී වලා උක්සිම බින් නෆ්සිල් ලව්වාම
ngeto la uqsim bi yawmil qiyamah wala uqsim bi nafsil lawwama em nafsul lawwama ki lawm mane ki malame raddu malame raddu fa wa nafsege veriye em ei hagigatuga alon minge terega war gina bay ko mi bawatuge mi nafsuge mi timwattaruge tere mi bawata fetifati behme war ginawana ngeta den mi mige terega hagigatuga alon me visnavi kame nuba kantatta gos kantatta faafatan alon mena kureve ngeto ei nuhunna alon nudanwan evves mihe hunnane ke miharo evves kushefafe nukureve evves insana ko miharo hunnane kama ka alon gabulen nokora ngeto ei nabi rasul be kalunge masum kan adi wakin khasa gotegga alon mege lobet nabiya sallallahu alaihi wasallam ge masum kan ebe bayan kurawwafa mane ki sabit fe bodi ehnames ehen evves insana ki egota evves kushefafe neti hunnana mihennu kommes sifaiga kommes gotakum fafe ei kudifafataka boditifafataka e bahure gastuga kura fafataka adi gastaka nuda kurave fafata vese bahure ema kommes zaatege kommes bavatege kommes gotakun e fafe kan aragane fa nemmihe ko nuhunnane alon men denne vidana ehme egotum bala iruga alon men visnamvi kamaki alon men kurave fafatakun salame wumattaka Allah subhanahu wa taala ge hazratuga dua kurun maneki astaghfar kurmadi ege terege taubavun himenigen da gotuge ekan kurun den anevvattaraka mennani nafsul ammarege wahaka nafsul ammarege wahaka ge terega mennani alon men ek gos kantattako ge tere uleve ekamaku mige terega mi ekkamaki mige tafatuan nuktayaki ena gabul kure kuran jehe kantattakekkan maneki misalaka namaz kurumuge wahake se baadeta namaz fas namaz kuran jehe kan eba inge rode hifan jehe kan eba inge mikantatta kuran jehe kan inge adi hamahemme misalaka mastwate keti beenun kurumaki haram kamikken eba inge mihunna nafsa gellon denuma adi amide nafsa gellon denuma ehe mihunna gellon denuma mizatuge kantattake ki deenuga haram kurwa fa kantattake ebe inge wakkan kurumaki haram kamekken inge zine kurumaki haram kamekke inge ehe namaves mihuriha kantattake mikala faafatakan nota fahish kantattaka sha mikala munkarattakan aragen favun ehe gos kamekken inge hure ekan kurumaka adi enage mi iman kamen neti mane ki muslimegge gotu muslimaka nuwa haluge ena hunna hurumaka e dekamegge wahaka ehma alon men hagigatuga visnamvi kamaki mi timbawatuge tenen komme sebbawataka fetene alon men tenen komme mihakos ehma miga alon men feten vi kon category ekatto kon ginti ekatto feten vi ege jawabaki alon men feten vi Allah subhanahu wa taala ge rahmel libenivi gotaki mutmainna ek vume mane ki hinhama jehgen wa nafsegge veri ek vume mane ki furanesha hashigandasha e hinhama jehun libigen wa mihegge fada nafsegge veri ek vevijje kamuga wani nama enege nimun annana gotuge wahaka bayan kurawwa fameti fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati timan Allah ge alunge tere wannashe Allah ge alunge tere wadeveni Allah ge rohi wadde gonte libigen wa miheka mane ki eduwahakun miyanne Allah ge rahmat libe wahaka fadkhuli fi ibadi mane ki Allah ge rahmatuge tere miha rahmatum beerumaka rahmatuge terega wumaka dekamegge wahaka miyanne ehem wima wadkhuli jannati timan Allah ge suwaruge wan arhema suwaruge wanta veri ek gamus nuwene kuffafa kurami ek suwaruge wanta veri ek wumuge wahaka alon mennaka eha fase hennun eti ennamas Allah subhanahu wa taala ge ogawanta kama Allah subhanahu wa taala ge rahmai ei alon menna ege kolonek kola mi alon men e ummid kura kantattake ehem vejje kamuga awanama ilah subhanahu wa taala alon mennan e faafata fussawa devwa maaf kurawwa suwarugege niamel minwar kurevun ei alon men abadus ede edumake ekamaku mikan alon mennan hasil kureve ni kantattake koggen maneki astaghfar kurun gina kurun ei alon men kuran je kame e mutmainna ge nafsuge veriyeka wumattaka ya sure ade demega mamun paha kurave nafsu begen ba timbega wahaka den e me adu henterena kodo hulasa ka waka algot me algondo geneste yoto badan I timbawate ga wahaka edem paha kurave qur'anu ga sasfa ebake mutmainna hinhama jiyu hitan arama ufali bigen ba nafsege wahaka den e algon menna ma ko do gochna visnala me wahaka den duniya matiga hewamalo ko sole dirol men olamunda mi ge nafsu e mutmainna nafsen e ingam jinga ma nafse goto demene debawate ane debawate ke men lawwama ka alammara bisuwaka den an-nafsul ammara bisu e nubakanta goala nafsu insana kibaga Allah subhanahu wa ta'ala lawwa fa wa kame mi nubaka ma goalu mga bayaka adi hewaka ma goalu mga bay insana tabiyatu Allah subhanahu wa ta'ala lawwa fa wa kame
me dunia mate algun men ular algun men teren bayam me fa nukurane gos kanta nukurane emihun nan ekanta kuran nenge tie kino nubachi nukiyani dulun mukeni dulun nubachi ke nenge tie kino ene kan nukurane lillahi ettaka rangalu mihege sifa kamgonu wati rangalu mihe goteki ekamgonu wati rangalu mihe goteki fatake nukiyun kamga wati nukiyani egotun ene kibag ene kan faal nukurane egotu sene nafsuga ekan netima kenno namas ene eba control ko ene kibag kore heo kontan ene ituru kurati hame hemme me ek anekola bas me anene me gos kantak am gotek kura mi honna emi honna ki heo kontak kura mi kurane heo kamakkan negene kinu ene benga e rangalu mi hekkan e dakkannagal wahage ek meena ge nubakan ma boduwegen me ulani e me deba me insana tawbiyatu Allah subhanahu wa ta'ala wafa wakame e nuba lamar bisuga enege nafsu nubakan taka goala miha ekantaga wahaki kuriyara dami kuriyara dawa kem nubakan taka me ma boda den menene an nafsu lawwama ega wagote ki ene faafa kureba kurewunima ekama deterega ba derave enege nafsu ene malamas kureba handamas koddeba namas be far kurevene kurewunima anaka hama ebase ba ade malamas ba radduwe ekama derave sebe e me timmaterega wahake menene ekaki ham gos kantoga hama haddu fanala aidan eneka ko be far gos kam kurewunima anaka tawba anaka sehengola be far kurana be far dan anabaki ho kanto kuri arada ba egotuga menene e me timmaterega wahaka me ti nafsega wahaka me kit qur'anuga bayan kuregen wa e wahakta de me mamon fa kolle de wahak ko khulasa qalde yata shawan me haisa bayar kam boda alma nafsu ki ko bakan alma ham kurta araf kam midie awne taran me alma me mawduga me islah kurumga wahake dairuga nafsu islah kurumga wahake dair ko aba alma me visnan jehna kantata ke nafsu islah kura iruga ada kit ma nabiya sallallahu alaihi wasallam risalata ga wadaagam bas gowale ma ki algon mas emmen danna fadan ma gina wahakate kan dekkeveki hama kurukura wahake fortama gowale be la ilaha illallah qulu la ilaha illallah tibamen la ilaha illallah me lafsu kiyoma gowale be algon men nawar koda lafsen e algon men tere mi hekkare me hembona lasha bune me hembona laka jehlu masnuwanam kurukura lafse be namas makang mushrikon e lafsu emi hon nubunam wege emi hon faavidda hoytibi emi hon nan egen kantatake bisnetibe emi hon ke bag huri kantatake emi hon dukolan jehenetibe kantake badlu kuran jehenetibe ekan emi hon ege tibe emi hon ekantat ka de kolo hadagen tibi ema e lafsu e koda lafse kamga wes e maanatake badlu taken insana genestena lafsen hagigatuga se e badlu islam dina me wan be kalon ki ba algo me fenigen di ebe kalon ki e hama duniya levviha faafe koramun dia bay mujtamaoga makka mushrikun gaterega raboy mazine kurumah wakan kurumah adi atimaga me hunna gosko kanta kurumah anghendaren tutuiro maralu ma fa dorha kanta karaga namandiya be namas kita rasulullah sallallahu alaihi wasallam badage egwale be gwalo mun ijab devuma akuga emi hunge nafsa bodu badale bodu ingilaben asken medie emiga nafsu islahawege medie emiga nafsa ke e hokama gwala no temi hunge nafsa gawa hokanta itura faalo ko nuba kanta matere ko nuba kanta noko mi kanta tak heo badlo tak a gwalo maka e gwalo mege medie ema me nafsu islah kurumga waha kalgon man deke hindu kalgon man bisnalange beje kit ma nabiya sallallahu alaihi wasallam efad mujtamaga e gwalo efad bodu badlen ay ki begen to eron algon men namas algon menge mujtamaga heo badle genama fasiyave gendane de algon men e kurin algon men amil nafsa bes e badlo genama fasiyave gendane ema kalefan e gwalo man ki Allahu nun faratakan ebes kal alukamen nukurum not korwe alukamegga ebes farata ba nukur hamekan Allah taka kurakan takurun em algun men wazifa ada kurikam gavies algun men ehma sekate kurikam gavies ega dekkun terikan ehembe guruhun hodun Allah guruhum bar kurin ehembe guruhun hoduma mifada kanta algun men gibang ebeje dur heliwan ekomme kam gavies algun wazifa kam gavies adi amilla wazifa kam gavies adi mihakan eche for ko din kam gavies mikanta ki me lillahi taka kurwe kante kam algun men hitun me balaganna kam gone nama me nafsu islah ko ma war bodu bar lebigen dan e mujtama go hori gos kante ka rangal ko me masekkat kon adi ado fla algun men kam ga program te kam gaves e lillahi taka mata Allah gursawon edigen algun men kura kam ga algun men hituga bim wonne ge kam gone nama
algon me nafsu islah kurumage baaga wara bodu heyo badlen annani ameya kuga algon menge me nafsu islah kurumage wahaka me dakkani duniyega wes duniyega hayabes algon men ufaawere gottega hedo kurma adi eege ituran algon menna ukhrawe hayabes bajur kuren oti algon menge nafsu islah kan algon menge nafsu ga hori gos kantan algon men obi alen jehekan algon menge nafsu ga hori heyo kantan e algon men ituru kurwen echkama ituru kurma algon mase kuri metur kurwen kama me ba algon men mifada visnu me algon men mase ko irad kurwi algon men me heyo badlote ke fenigen dane kudaicin to kale daadi fahun ama mi aronu war gang e kweriye ko ama hissa kurawwa fa wakin de be fula waran aamu kama kurawwa kam daru mi tere miharo waran aamu ko hinga kame ves me kamaki ingeto komme duhege seke duho komme nasehatuge kuda message komme duha ko sei social media waran ahulere aronu mi emme vesen to em komme duhege hendunu ves mi deve kuda message e message egota mi nota dini gotun kamuga ves nota e mi divehi bahun kamuga ves e ibratel libiganeve gota nota mihaya nafsu rangalu kollumattaka nafsu wazan kollwa nafsamedu visnalan mikada gotaka deve message ngeto egota ama mi alona war gang e kwere kam kommedu he sama takraru kam ama medun kenne ko etan ahare vejje mi hare kan kurawata den daadi fahun hama mi e wake e post ballawa befulaku kurawwa fe war positive comment ingeto timanna kurin eha bodaka mihiraka mikantattaka mi wahake mi nafsuge kan nafsu islahu kurumah de mihingos mika kantaka eha bodaka timanna nuvisname ehnames mi post take timanne mi fennam feshi fahun e kiyem feshi fahun mihar mi wawate ki timanne war boda mi diri uluma me de visneye dirulma kantattaka me de visne mi duniye timanne eba duniyege muhimmukan duniyege hayatuge muhimmukan adi mi timanna mi duniyege wujudu efa wumuge muhimmukan timanne ihsas koreve mihara timanna war boda ekantaka me de visname ehm hagigatuga alon menge nafsu islahu kurumuga emme boda visnan jehe ekkamekkamuga alon faahak kura ekkamen e shay azmat faahak kore kantoge iturun alon mige terem faahak kolla kamen ei timage nafsu rangalu kurumattaka timaya kureveni kon kametto miswal amile nafsa kommeduha kos koggen ege jawab hodumattaka kommeduha kos dose kommeduha ko dosen nafsa denvi egotan madum dose deven fashafe kamuga awani nama irad koreviya e nafsa gennan je badal gennan avaswan genevelen avaswan fasehevegen dan eya eko alun men adwa handata misalaka mi nabiy sallallahu alaihi wasallam ge murid siratuge wahaka adi ege iturun mi sahabinge siratuge wahaka adi kurin uluvvi warugada misalakan hataru mazhabuga hataru imamunge wahaka mihen ulu warugada bebe kalun eba tibbevi ebe kalun e kurevvi mi deen feturumattaka kurevvi minne masekketta adi ashabe kalun mi deen feturumattaka nota mi deen himayek kurumattaka ebe kalun kurevvi masekketta adi islami tarikh balaruga muslimunge warugada bebe kalun e maneke tawlimuge khidmat kuram kamugas adi tafatu ekeki hoduntakuga kurave masekketta kamuga vies mi bebe fulun kurawwa for masekketta kametu tima visna timannege daurenge bote timanne ves kurevene kamen e bote mi visnumuge tere diyama era nafsu rangalu gotuga sabitu hunnan fasehevegen dana kamuga alon kabul kore ade meduga handuma program galgom wahage dakkom migendani nafsu islah kurman awasuma gule gotun ade mihai saban ayru galgom men hama nafsaki kobakama ade nafsu behige miwa baataka gule gotun hama mawlumatake hissa korwe jege ituru nafsu islah kurmu gattaka algom visnan jehena kandattaka algom kuran jehena kandattaka gule gotun mes kommesarka mawlumatte geneste vijje irad korwe medu hama nafsu islah kurma gadi mi kamga awasyagatma gule gotun tebe funa beenun ter mawlumatake kuren hur baatoges geneste veto alon masake kurmu gendana ade handuma mi program ki Ministry of Islamic Affairs and komme hafta iggeves homa adi angara do geneste program algom mi program ge terega mi wahaga dakkani algom ge dirilumuge haya vet kurumunda iruga algom komme hemves engen jehena algom na beenun teri dini mawdutaka mawdumattake tibe fonna for kodde veto algom maseke kurum migendan shawama algom hama miyaduga mihadata visnairuga nan sheguma wahak fulges pahak kurve algom miharu vetu kurmanda dostaka balairuga waran awha algom na badal kuran ramadan mas anda himani ramadan mahuge wahaka dekeve iruga mi nafsu islah kurmuge wahaka ya
mi heo kantatto gawaka di tankole gina alumenne be dekeve hen mas mahavre gina mi alwonde hen munasaba wagute kanne alwome mi mawdu wahaka dekkumatta kaves alwome mi ka mi wagute ka ramadan mas mi ha kodatam anna wagute mi wahaka dakka iruga koba alwome ramadan maha badal kura iruga nafsu islah kurmun alwome nalibige dan faada taki ade mi ආම්මු හාලතු ගරුණුමෙන්ගේ රාජ්‍ය ඔයි නම ඉංගේ තොද මී දෙන් මී අනහෙන් අරුණුමෙන්ගේ තෙරේ කොමසරක මී ඛිලාෆි මසලේ කමෙග් ගවහක හිස්සා කරම් මොළනි එහෙනමස් රාජ්‍යයේ ආදකාදයාගේ තෙරේග කුරමුන් අන්න කමෙද තමි කොම්මෙ හරගේ රෝදමහා කෑරවෙලීම සරකාරගේ ඔෆිස් තකු ගාවස් අදි අමිල්ල මොස්සාතෝගේ අදි මී කුම්ෆුනි තකු ගාස් මිහුරිහා තන්තනෙග්ග බාවවන මාහිෆුමේ කේ ආයිචදත den aronu ham khud aronu kurefe tajriba inge to mige terega mi ramadan maha dima kon ramadan mas kudatam wamun dier dairuga mi mahe funtan office takuge adi ministry takuge mi tantanuge baavwa adi sarkar hisawa kumfuni takuge mi fal tantanuge baavwa egotan effarege dia tanakun ham dimawi kame inge to zuwan mi zuwan umuruge kujjak hissa kore mawlumat inge to rodam hoga timanna ham huriha namatake ves barabaran ham ಕುರಮುನ್ನೆ ತಿಯೈ ರೋದಮ ಹುರಿಹಾ ನಮಾದೆ ಹಂ ಫರದು ಫಸ್ ನಮಾದ ಬರಾಬರಂ ಅದಾ ಕೋರಿ ಮಾನೆಕ ಕೊಮ್ಮೆ ದುಹಕಸಮ ಕುರುವಾಂ ವೆಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಸರಕು ವಗುತ್ ಕೊಳೆದ್ದೆ ಮೆ ಹಂ ಕುರುವಾಂ ಕಿಯವಾದಂ ವೆಸ್ ಏಕಮ ಕೊಮ್ಮೆ ವೀಗತ ಕಿಕ ರೋದಮಸ್ ನಿಮುನಿಯಮ ಮಡಮಡುಂ ಎಯ දුරක් ගොස් නමාද කුරේ එමෙ නමාද නුකුරේ වේදෝස සෙබ දේ දේ තෙරේකෝ ඉතින් අස්තෝක කිහිනෙන් හේ වණි හරේ තිමන්නේව සුවාලු ෆෙදේ අස එකම එහෙම හගීගතුක මීග විස්නාලම් එකම කේ රමදාන් මස් අලුමෙන බද්දල් කුරා එරුග රමදාන් මස් බද්දල් කුරුමගේ කුරින් අලුමෙන් එබ ජෙහ එය තයාර තකෙවන් माने कि नफ्सु एं तैयार वांग एब जेहे हानवालम अगुतो एब देन जेहे एम एगोत बला एरोगा अरुण में नफेन्नंग एबहुरी नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग सुन्नत क्लेफन सुन्नत साबित फर दलील तक बला एरोगा फेन्नंग बेरे क्लेफन शाबा महुगा एहे मस्तका खिलाफ අලුකන් කුරමක ගිනවකුත හේද කුරම රෝධ හිප්පුන් ගින කුරම මිකන්තත කුරවිකන් එබොරි එහෙම අලෝන් මෙන්නම් හගීගතුක එවසාරි මෙදන්නන කේක රෝධම සන්නාතේ රිහාස් ජස්සාවහක නූමි දක්කනි කෙහෙන්නම අලෝන් මෙන්ගේ නෆ්සු එය තයාර උමට්ටක නෆ්සු එය මි හකේ මි රෝධමහ තයාර කුරුමට්ටක අලෝන් මෙන් කුරවිදාන කන්තත්තවගේ තෙරේග එබ ආදේ මිහාරුම් ෆෙෂිකෙන් අලෝන් මෙන් හැම වීදෙන් නෆ්ස ඒ බදල් ගෙනස් මානේ කි මිහාරු මිගෙන්ගුලේ මි ඩේ ප්ලෑන් ඒ දුවහගේ තාවලුගේ මිහාරු හොරි කන්තත්ත කුඩකොන් රිවයිස් කොල්ලම් වියේ රිවයිස් කොල්ලාෆ හිඟාෂේ රෝදමස් ඈම අලුණුම කොම්මේ දුවහෙග්ගෙස එක නමාදො හිමසාක බාරජහම් මිහාරු ඒවලේ බාරජහන් ෂේවලේ නමාදත් දාගඩ ජෙහනියේ හාම මිහාරුම් ෆෙරි මිහාරු සලුණුම ඒ තාවල් රාවම් වි එගොතෂේ මානේ කි ඒ තාවල් එයි රෝදමස් නිමුනිම බදල් ගෙන්නන් ජේ තාවලේ ගොතුගේ නූනේ නමාදු ගඩිය අලුණුම බ්‍රේක් බේවුම් නුවත නමාද ජමාත දිවමට්ටක අලොණුමින් රමදාන් මොහුග දේ සමාල්කන් ඒ රමදාන් ම එකණියෙන් එච්ච නූනේ රමදාන් ම එකඤ්ඤ නූනේ අලොණු ජමාතුග නමාද කුරන් ජෙහෙනි කියේ හම එහෙම් මස්තවගස් ජමාතුග නමාද කුරන් ඔන්න කමකේ එහෙම එකමට්ටක අලොණුමින් එබ ජෙහෙ හුෂියාර වන් එකමට්ටක අලොණුමින් ජෙහෙ තයාරිතක වන් එහෙම මානේ කි මිහාරුම් ෆෙෂිකෙන් අලොණුමින් ප්ලේන් රාවාෂේ රමදාන් මසීම අලොණුමින් එබ ප්ලේන් කුරමේ එම්මෙ මදුවගෙන් එ ඛතිම් කුරන් එම්මෙ ඛතිමේ මදුවගෙන් එවර කුරන් එබ විස්නමේ ඒ රමදාන් එකණි කුරන් ජෙහ කමකී තෝයේ නු රමදාන් මහ කියවන් ජෙහෙච්ච ගොතුගේ එකඤ්ඤ නුන් එතියාසෝති කිය කුර්ආන් බාවලවා ෆොති කිය අබදුස් කියෙන් ජෙහෙච්ච ගොතුග බාවලවා ෆෙච්ච එහෙම් වෙජ්ජියා කොම්මේ දුහෙග්ගේ තාවලු ගාස් එබ ඔන්නන් ජෙහෙ ඒ වගොත් කොළ ලෙවිෆා එස්ලොට් එබ ඔන්නන් ජෙහෙ කොම්මේ දුහෙග්ගේ කුර්ආන ખાસ කරේ ෆන වගොත් කොළ එහෙම මිකාල ගොත කම එහෙම්මේ රමදාන් මස් නූන් රමදාන් මහුගේ වෙජ්ජියා අලොණුමෙන් දූ රක්කාතේ එබ කුරමේ माने कि हाडी हुतुर बस्तब बेणुं कुरुमुन दुरु हेलिवमे एब එහෙම වෙජ්ජියා රේ රමදාන් එකණි කුරංජේ කමෙත්තොයි දූරක් අතර කුරුන්ගේ නු ආබදොස් කුරංජේ කම ඒ මිහිර කන්තත්තේ කි මී රමදාන් මස් අලොන් මෙන්න බද්ද කුරන් අන්න හිඳුග මිහාරම් ෆෙෂිකෙන් අලොන් මෙගේ නෆ්සා මෙදු විස්නාලාෆ නෆ්සුගේ තෙරේග මිකහල කන්තත්තෙකෙන් ගෝස් වියානුදා කන්තත්තෙකේ හුරිකමුගා වානම නොත තර්තිබ නුකුරෙබි හුරිකමුගා වානම මිහාරම් ෆෙෂිකෙන් මි තර්තිබ කුරා තර්තිබ කුරුන් එයි හයාතුගේ දෙම් ಬಾಕಿ වෙබ්බේ තර්තිබ කොල්ලෙවේ එච්ච ගොතුග හෙදුම මසෙක්ක කොල්ලුන් එයි මි රමදාන් මහන් අලොන් මෙන් මි කෑරවම කුඩතම දා හිඳුගහම විස්නාලම් වි කන්තත්තේකේ මානේ කි මිහාරම් ෆෙෂිගෙන් අලොන් මෙන් හිඟාෂේ මි කුර්ආන් කියවමුගා සම වගොතු හේද කුරන් කුරින් හේද කුරා වරවුරේ ඉතොර আদি ඒගේ තුරුන් මි නමාල් තක ෆර්වාතරිවුන් මිහාරවස් ෆර්වාතරිවේ
adi ituran hingashe kudakon hushiyar welan ege teriya misalaka sunnan namatan utam mirawatib sunnata bas ituru kollun kahala kame kollagen namas hingashe miyan itura alun mennan e Allahuge rahmatuge teriya devene maga dimala daturu misrabu fashan hingare ekam mifaharu misrabu mi fashani huttada gotakan nune daturu ham hori gota daaniye nimende egota visnam badal kolla ade mamun wahke fahakrobe war muhimo tin point ei ramdom hoga algon menteren gina ba ko me namaz ogota farwa terweba suwalaki ramdom hoga ekani kurang ekamin e no hame hemmas bo salgon men kuranji ekama namaz ogota farwa terwo duwalak fas namaz afuri hame kurun durakka ter kurun ei algon men ramdom hoga ekani kurang ekamin no hame hemmas taw salgon men hama ama ghaiba bon mam kan tanga harame gem we hem kam ramdom hoga ekani no kan kuran be hame hendosur algon men kuran be kam den guruan kiyewo hama hendosur sama koram ekam den ko bahe me ramdom maha ehem mastaka dalgon man genne je tafat kenu to oi tafate ko bahe me farege den belun tere ko fadafana swala karne me de me fa kore fadem me huriya kan ta kismi me namaz kurma guruan kiyama do rakkater kurma den ehne faafta ko rakkater ma me algon men a madirulam was algon man kan ta koram be me den hem ver den swala ki den ramdom maha go den kon kamen isura koram we ki ko bahe tafate ki rangal ramdom ha ki Allah subhanahu wa ta'ala ma kor alokom ga khas masare goto menene khas kanta tekin mas mahadde wafe bave e sorge go dol kortan holuwigen dioma naraka ga dol kolta banduwegen dioma letla kadivere ga mativere sharaf mativere re ga levuma me fada kanta tekin mahoga lawafa wa tive algon men alokom ga ituru hivware lang oi masare hame hemme algon me mizamano gotum balaka woni namano ta hasa sale no ta hasa promotion e mikiya gota promotion te ke libigenda mahin ei emahoge promotion ta algon men gadala itora mase korum e hodumattaka e nasibta hodumattaka libigatu mattaka den hame hemme emasaru algon men gadala mase ko fadengana kanamlo mas niyum algon men ge dirolon kurike eggota menanga eggotike menangate namadu no kongoluma durakate no kurma guruan no kiya me kal diroluma gosikama goni nema eden suwalu fede kan me yennane eram loma kuri alokan e bekarwegen di echen numba e fahare go fedana suwalen e algon muslimaka vetiwe namado gottaka farwatera namad me bay namad do kollon e ke gotuka salgon menna tasawwur kurana kamenno e muslimege hayati muslime gotu koregen do kollon e maram lomas annati algon men me tayyaro goton korame kamaki menanganne hen me namata ramlom maho kurma farwatere ramlom maho durakkater kurma masayko ramlom maho ga guruan kiyam e nonne e miharas medu salgon men kurang ekame kan nukurwe kam gone medu saron islah kurame kame ki ekanta ki namas ramlom maho itora guruan kiyam nangal itora sunan namata kurun nangal ehne wasyo kanta itora kurun misalka sodaga kurma mista konna hebas bunma heyo kanta koddinuma me ehitere ma kanta itora algon men itora hivare lambe masara minangane hasa promotion te go mahakawati e promotion ta algon men hodum gotum ekotaka wasram lo mos awmon algon men mihar me onna gota e rangalo visnu menno rangalo ade visnu algon men terege mihar gina bege terege me ramlo mha de tere me visnu me onna goy shama ramgon mo itora bas ramgon mo de algon men me kana amugote gam war gina miyunge dirulum me fada bodet badaltake annata hennam salgon men fenna kamake algon men nafsu islah kurmuge waage dakkar am usudun algon men kantattake rangalu kurikam gawi names war gina far wagotemmi awno namadu kuram farani namadu toge itur fardu namadu toge itur sunne namadu ves kuram mi fashani hennamis war kuda dos kolege terega mi kantatanga ba filagende algon men migeneve heo badal kiwe ba mihem vegen midani adi algon me dekke ramadan moge waakage itur amu iru algon men kiwe ba mihem midimawan fa koreve rangalo nokta algon men mujtama mas fenna kantan adi hama komme mi heges kibagas hunnanti kantatake eki darajaga eki level ga den amgot ke teswala amazoge medani ramlo mahoga kurin uno wiano dawlun do kolla ramlo mahoga rangan ulada panekka den ramlo muslimunima eswal kanne badate amazwane ekanne amko algon men fenna manzara ki den ega denne vidan ekamuga me egena badlo genamuga maqsad niye beenu muhimmuchen e badlo genei ena hama ei kan onnam ba gotake gabol kogun gotoga dem horumuga niyatu goto no te hemme ramlo mahoga namada misketan annati misketan asmi han olani bae no ata mifada konkala gastege bae konkala niyatege bae
em ei muhim mechen ema ram me namatak farwatere me ha namatak farwatere bambe tedwere niyataka akuga illa hetaka qura kame gotu ei timan gemechen Allah subhanahu wa taala fardu qaraba fardaka bative timan ada kuran je wajib ka bative egotuga hunna kama gwanina me ekantata du kollun e undu kama ka vegendan ame du rakater kurumes ei timan gemechen Allah subhanahu wa taala fardu qaraba wajib qaraba fa kama ka bative ekan nukurman azum kandalagen ade kan kurakama gawani timannage heokantak univigen daane kama timannage heokantak hemmekan edevigen daane migotan algon men gabul kurakama gawani nam ramlaw muslim kama gasal gon me kantak kurma jehilum wan ekantak kurma dur helvigen daane ehma me niye war muhim dawran ada kure eba ene kan badlu gene kom beenum meg kon niyate gato ene gastake ko baato muhim dawran ada kurum bede me nangen kamuga vies me insanage nafsuga me de muslimeg me dirulma balakama goninama minanganna me fardu fas namaz ei dalgon me ya madu wahada kagama jehechannu eke fas fardu fas namaz ada korwen jehen de menen misalaka ena me beenam me fardu fas namaz timanna barabar kormen ema rawatib sunna komme suraka korwete manna maseka fashaniye misalaka komme do kan men durga e sunnatu ga dera ko adanat fa sunnat dera ko komme me mare fashani e fashang dos kola ketere gadan ham duwe ngata de mi insana ke tobiyatuga me ham dimawa kante ke me heo kante ke koram fashang dos kola ketere kante dium de mi algon me ekanta ka me do abodus mase korenje kante ta ekam mati de me huruman ekanta mati de me huruma akuga den hore vijjekama gonin manaka yabar mati level එක ගෙන්දෙවත අනක ඉතුරු කොල්ලෙවත මසේ කර එමේ කි algon me feshoma kon ege mati adi algon men nademiti be nechen non kama ekam algon maseket take korenje hekan e ashabe kolmes me vidalove kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariho katimanna men tibefa tedwa har timanna men suwaru ganarka fenna fade kale fana dakka wah pultenge be folonge hitan wasilwe be folonge liv wada gannawa exas ade iman teriken itorum oso timanna men fenna fade namas e majlis nikume irukala vim mogut kala vim mogut ke diama tafattaken ade ehma e ebe kalungas kantan egot dima hame hemme ebe folon deteren vidalwana ishinama bahiye mammenge iman terik itur kolluma gotum e kita rasulullah sallallahu alaihi wasallam bay basulu takir turan bay ayat ke vidalwe okhor ame narka soruge bay wahakate be folon meduge hamashra kolla dakkala wahidde ebe folon iman terik itur wegen bede em e annaniche algon kurinje he kamen e iman terik itur kurumattaka algon men iman terik gotuga sabitu kurumattaka heyokanta hoga sabitu mattaka kurinje kamen algon dukallat kam goninama e daane misalaka ke professional technical daaratak belikam gaves ene ke doctor ka womakon ade e doctor kam ene kuriyaka nodane ene masikateka nokura kam goninama ene ge fannu targe kurumattaka e fannu ge demi hurumattaka e field ge ene masaya kurang ebeje hamaya ko ge field ge hene mi son kura masikateka research taka aji kiyen ebeje ekantaka me hiyala fikor ko dirasa kurum ekantaka kurumon e kuriya daane hamame computer science misala kiyewan hori darwaro ena ahanen hadu sonde e masaka nokon hori jikam kintawane mulen hama touch geldigen daane taneka anna a feduntaka a aijataka a hoduntaka mecha war birat himi ka wegen daane ehme nafsu islah kurum kantaka sabab ade gada ala mase kurun ekam mati sabitu homattaka enno kam ganina madu daane nget alon itu kallenga ta ege terega mi anfal suratuge devana aya nge ta anfal suratuge devana aya ta bala iruga Allah subhanahu wa taala bayan kurwa alon men mi duniyamati ga alon men misalaka mi suwalgas bayan kurwa fatewani nafsa badalenga dos kolge tere filadani kiwe yada to ege jawab ki kirta Quran ga anfal suratuge devana aya to Allah subhanahu wa taala ge wahi bas fulga mi wani innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat ayatuhu وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون مي الله سبحانه وتعالى يا إيمان وجين معناه كي إنما من إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الله سبحانه وتعالى ماتين هندما كورة هندوغا مي ذكر كورة هندوغا مي هن هم هتك همجا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا adi emihunnan kiyawa adu wehendo emihunge iman terikam warugada wegen daane ehem wema mika alonum visnalam vi nukta ki misalaka alonum ge tere war amuko hingakame
මියදුම් ෆෙරිකෙන් දැන් මියහරු නිමුනේ මියහරු මියදුම් මේ මහුගේ මේ ෆහුදෝ හෙද මියදුම් ෆෙරිකෙන් දැන් සිගරට් නොබෝනමෙ ඒ හිසාබ නිමුනේ දැන් හිසාබ එකමකු ඒගේ හෆ්තා ෆහම් අනෙක් කබ ෆෙන්නේ පොතම් බාල දැන් හැම නොයියේ හැම එකහද ගොතක මිදනි එහෙම මීක අලෝන් මෙන් ගෙන්ගුලම් විවරුගද අසම් ඉංගේතෝ එහෙම වෙගෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කීරිත කුර්ආනුගස් බයන් කරවා ෆමියනි ෆයිදා අසම්ත ෆතවක්කල් අලල්ලාහ් kamakan azmek koffi kamugawani nam azmek kanda alafi kamugawani nam fatawakkal ala allah allah wakil koffa den kuriyad dashe allah wakil koffa kuriyad diumaki e azumge hivwara eko den anna waswasta ehen dimadimalun annan waswasta ege terege be tibi mi insanunge terege tibi mi waswasta lade mi hunna adi shaytanage waswasta kami deba e baade ehem wegen allah subhanahu wa taala be bayan kurawwa fa mikaman ishara kurawwa bayan kurawwa fa meti alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas ema insanage hita alladhi yuwaswisu fi sudurin nas insanunge hittaka waswas waddade minal jinnati wan nas jinninge terenna insinge terenwa mihunge faratum mi waswas tan alon menna hisaba eba aadeye එහෙම වීම එයින් සලාම වුමට්ටකා අලෝණමෙන් එක්කල අසුම් මානේකි තිමන්න මියදම් ෆෙරික මෙයනකම නුකුරාන මිසාලක දුම්ෆතුගේ ඉස්තේමාල් නුකුරානමේ මස්තවදක ජබේනම නුකුරානමේ මිගොතන් අසුම් කණ්ඩාලයෙන් හිව්වරා එකු අදි මිසාලක මි ෂාස්මත් දෙම් ෆාහ කුරවිත නමාදුග වාහක මානේකි මි ෆරද් ෆස් නමාද බරාබර එම්මේ නමාදස් වට්ටාන ද කුරිය කුරානමේ තිමන්න හැම එහෙම්මේ එයායක මි සුන්නන් නමාතස් කොම්මස් මිවරක කුරවෙත බලානමේ nuata mi hafta ko eddohuna mes homadohuna to buraseddo ekanina mes roden huretos balana me egotan azumek kanda alayagen hivwaraka ko masaka e azum hifehetto mattaka barakan eba hadanje kiritu qur'an ehem degen annani anfal sotuga devanayatuga ekaman isharak kurawwa fewani em e qur'anum waagi hodagen namadum ketterikama namadum waagi hodagen mikam alon men hivwaraka masake koffiya alon men nuwan kamen no mi kiye ngeto ei allah subhanahu wa taala alon men nufulle warge taklifan nujassawan la yukallifu allah nafsan illa wus'aha insanaka nufulle warge taklifan allah subhanahu wa taala evves insanaka nujassawan em alon men beenwan hivwaraka azumaka ko kuriya diun em azuma hivwara kuriya gossikamuga waninama allah ge rahmatun irad korviya alon menge nafsan egena badal demehetteni vi gotegga damahattam fasehevegen dan shami alume hama mi mawduga wahaka dakka iruga nafsu islahu kurumga wahaka goskantata huttaalumuga wahaka dakka iruga alume hama mi mawduga golun hori mawduga wahaka deke tawba umuga wahaka waraginan deke wahaka me kantata goskon kantata kurawani me tawba umuga wahaka ma waraginan alume mi program terege sama ishara kurwe kantata ko aba nafsu islahu kuruma tawba uma hori gulme weba mi kamuga terege hagigatoga tawba gulenatan insana kurwe horiha kuffafatakun duruhelivun tawba gulifonnani मानेकी अरुण में कितम में कुड़ कुशे कुरेवन कमुगावेस अस्तगफार कुरुन त तौबावुं नत अल्लाह हजरतुं ए फाहफुस्वा देव में दुआ कुरुं ए कुरन जेन कमे तेन तौबा अरुण में एहम बुनीम मि नेगेनि वर बोडु इच्चे गोतुग मान कुरेवेनि එහෙනම් මේ අස්ලකී හම තවබාගස් මි කුරා කමකී අලොණ මෙන්න කුරේෆා ෆාෆේ ඒ ෆාෆා ෆුස්සවා දෙව්වමන් එදි අල්ලාහ් හසරතුක දන්නවනි එහෙම ඒගෙ හිමෙනේ ෂරුත් එක්ක ගාක දෙන් මි ඉතුරු වෙගෙන් මෙතන හම ඒන්නු තෝ මෙන නෆ්ස බදල් ගෙනවම කිස් මානකි මි කුරමුන් යා ගෝස් කන්තත් එක්ක දූ කොල්ලි හුට්ටාලි අෆ රංගලු කන්ත කුරම් ෆෙෂි හම තවබාගස් එහෙන්නේ මි වනි තවබාගස් මි හදා ගොතකී e kurin kuramandiya gos kantatteke ekan huttali afa den allah hazrat kuttam wegen dua kurani den efada kushakan wake kushek gotuga faafe gotuga himenigen dakame nukuruman azum kandalani ehem wejama nafsu islahu kurumuga sama ekkame kemi kureveni maneki nafsu islahu veveni tauba wegen hagegatuga ingeto tauba mideti gulifa mideti wake kuran ulun ei eha buddhiri kamennu maneki taubaage terega mi annani allah mi sida ekama huswegen Allah hazratuge ekamaka huswegen huregen mi edeni kon kamaka timanna yaki nafsan aniya veri vejjame timanna zalamtu nafsi komme namadeg galun mi ken attahiyatuga zalamtu nafsi zulman kabiran kathira timange nafsa timanna waran aniya veri vejjame e nafsuge macce vevunu aniyaen salame vumattaka Allah hazratuge mi dannawani komme namadegga ehem vejjiya eba nafsan eba e handan kodde eba masale ki alon men nafsa mi handan ko der alon men kanege mi kiyeni kike kame e kiye echkame du visnayaken kure kam gawanam e badal gennam war boda fasehe wegen dana ehme midannawa hen ek mi islahuma tawbawuma mi gulifoin ecche mane kedete wakikofa bevun emme rangalu gote kam galonaka gaboden kare gulifa ecche gotuga hama ek kame mi ge terega mi hingani ehme e gotan alon boda boreven
ශමි අලුම හොමි කන්තතෝ ගවාක දක්කා කන්තත රංගල කුරුම ගවාක දක්කා අයරුක බයි ෆර අලුම නෑ දිමාව දෙන් අවර ගෙනන් හම දිමාව බයමි කන්තතක රංගල කුරුම ගවාක දෙකේ අයරුක බන දෙතිමන කෂීගේ ෆාෆර් කම කේ දැන් මේ කන්තතක රංගල නුකර වෙන මේ කෂීගේ ෆාෆර් කන්තත එක කොවා මේ විස්නුමුග මේ වාහක දෙකේ මේ හොන්න ෂේ දෙවාන ඉරෂාදකි නැතිගදන් ප්‍රථම නගනගච්චිකේ දැන් එන කුරා කන්ත උතර කෂීගේ ෆාෆර් කන්තක කෂීග අදිනු හිෆා කන්තක කොබාතෝ එන හම බොනේ ගේතෝ හම අවයි කුරංගේත හම කැටගරයිස් කොෆතෝ එන හොරි දැන් ඒ දැන් සමාසය කරනම සලගොන්න බොන විදාන බහ දැන් Allah subhanahu wa ta'ala rasul be kalam fonu vi mistakonge ulama akhlaq islah kurumattaka eme kiba hor gos kantaka duko rangalo maga waslu mattaka kashi gifa fonna kanta ki e badlo nukuru rangalo nukuru kame kama goni nema ebe kalon ebe eka kantaka goanu levis e tabiyata khilaf kame kama gar megendane nama salogolmene inge hagigate ki tabiyata khilaf goalum takennu ka gotka wasmira solbe kalonge goalum ta ki insani tabiyata gole insani tabiyat benum wa goalum ta kalogolme inge midani em ei bone bahaki e ragalo bahe wasnam furtam amhem mekit ma nabiya sallallahu alaihi wasallam ge haya pole kalefanunge risalata adi kalefan goale ma adi e mujtamata ka badlu ta kalogolme bisna alamun alogolme inge deni alogolme mekiya kashi fahwari kanta ki wes ei hama badlu kurevene kantate kan badlu nukurefat kantake nonkan ega beenumane timage hitun e kantatake gabuluko islahuma maseke kurun kan ame hemme me ekantan islah kurma goala me hummes goalon amas koram vi mistahunga hita ekanta visna dilumak kan e kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam goal amazoge medi mujtama kori gos kantake wahaka me mujtama kori me aniya veri kantata me wakibayako e verin kamaga ve notama matiyere bayakama ga anabba ke nikamati bayakama ga mata mizamana bona kotum bona haggotake oni vege haggotake noli vege mifata wahakatake dekkina bar faseve se mehune wahakata gabulukon e daw wahake kalefana hoge masekata yagam wada gatuma bar faseve namas ifata wahakatake no e kalefan dekke veki kotaka e bar ma muhimmo kantatege wahake e timaya Allah demedugo onna gulun islah kurumga wahaka e gulun e islah ebe folunge hitan e wasil vegen dies wasil ve ekanta gabul kurevege ekantan ebe folun islah kureve islah ma akko den kor kantan islah vegen nangal vegen edie e malgun membes amem doctor forwa deruga furtam hama doctor korba kama ki diagnose korun to kon kamita vegen me wala furtam ballawani to balla ekamatta forwa me deni faharega ekam fannuga nomi ekam goni namana fan doctor king e korane menno avegen mola goto ki ekam doctor hen kam konade farwa den e doctor hen labane ekam gehanon to aslo farwa den jes mikan miya farwa denum kan dem her kan tanagal wegen dane em e doctor korwa kam ema fadakan ta sologon men mi jehene mista konna ekanta visna dinuma ebenge hitan ekanta visna dinum nota mista kon ekanta gabulu kurum ekanta gabulu kollebe akures denne fada makkaga mushrikun emihunga kibaga warag gina ne deve kantatan hori namas kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam goale bang la ilaha illallah muhammad rasulullah mi kalima ebe kalonga hituga bimwalo negumun ekanta visni ebe hoga mane ko bakama ekamuk sawbun emihunga mati lazim gadda kantata ki ko bakama be kantan ebe kalena visni wada gotum den algon me kiya kashige fa hori eta kantata kin ediye do wege bodan alkon kurma zina kurma raabuyuma adi ehnem ves eta kantatake ediye huriyagam islah wegen ema kashige fa forte islah nuwana du konnu levene me kiyane ma ka hardana tedor wahakate kenno egamaki ei ena ham hage gotus beenu wakama kawanina fennane dus polate terege kan ena kofowa ena hage gotus beenu wegen ulekam gawanina singarat pam sena du kol hage gotu beenu wakama gawanina miha kas komme wa dakka kas nuje miha kas visna de kas nuje ena beenu wakama gawanina hage gotu namas ena du konnu lengola kam gawani mege mane nun gotaka bas gar rahmatiren ena hiterkan forno koddesh kennu ebaha kennu ema kashigi fa fe pone kan nukurma dakka usure gotu galgona me amako fenike medan ifad basta shawang program mi mada gotu smaram je wati me algom me pahom mese gotu ve namas baki daira kum me faralum avas ve gatu magule gotu ngado algom me miedu me dekke nafsu islah kurma avasu magule gotu nafsu islah kurma gwa kalgom me dekkune avasu magule gotu ham belun terena devwana pahom mese ki ko me අවස්සුමා බෙහෙ ගොතුන් අරුමින් දන්නවන් ජෙහෙ වාහකේක වර කුරු එච්චෙන් උති ගත
ei insanaage maru ei kon erokkama badda qur'ane ki evves mihe kannegen ngeto evves mihe kannegen e maru as badda qur'ane wagute nege haluga hurna insana e insana madama annanakamuga ummeedu kogge madama nafsu rangalu kollani madama feshigen rangalu qur'aniye egota ekan evisnun gengulun evvesalege koggen wana kamendon ege badalga kuramvi kamaki nafsuge maccan aniya veri befawa miha maneki faafa kurumati nuwata mi hake nafsu islahu kuran jehe kama gabul kurei fori miha nafsu islahu kuran jehe kama alon men huriha irum dekke wahakata ehnuto ema e ihsas kurei fori miha ena visnam vi madama feshigen nune timanna mikan kuram vi ki miharum feshigenne miharum ferigen kurevene kamaki alon men emme kuda menun astaghfar kuram feshene mane ki dua kuram feshene e kurevene kame subhanallah bihamdi subhanallah datum ken astaghfirullah kiyene subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mi duatan ebori ba war duatan ebori kiyene hem vejja miharum ferigen kan kuram wiye mane ki namadu kuran alon men nahi kurawwa fon war kuda kuda limit wagut takem onnani enum wagutto alon men ekam ves kureve eba ehem vejja hingare ekam kuran mane ki egotan hadan e wagutu naganula miharu madamaashe nota fahunne mire ma fahuge wagutaka nudashe emme kääring e wagutak kiyashe emme kääring wagutu miharum feshigen mikan kuran azum kandalagen egoteshe visnu gengulam vi ehen nuniya wagutu faitu edane mane ki maru as baddo kar malakal mautan e Allah subhanahu wa taala engevima e bekalaku hama gamus lahef fahen nuwane mane ki furana gendawane wagutun ehem vijjiya e nafsak gennanje badal nugene sutta furana gende vijjiya den nonnane kureve nitur kame ehem vima avas kurasheka ada me algon men kurmati hoti hama surprise departure ke e algon men wagut nege namas departure ebe hama war kolle koteka e algon men ega datur kono debena me algon men tayyar wen ekam goni na fahun tayyar wen algon men nak fursat nod bene ema algon men naki buddhi visna nota buddhi veri nota buddhi beno hegotu korabe kam goni na algon men oti tayyar wegentiu me fahun tayyar won eke buddhiveriya qur'an kamen nona awon program bayarwana ante de malmal taka de wefna sar bodasha kodana ade miedu handuma program galgo me wahaka dekki nafsu islahu kurman awasuma gule gotun ade algo men miedu program ge terega nafsaki ko bakama ade nafsu ge behige miwa bataka ade nafsu islahu kurmuga algon men amal kuram vi gottaka gule gotun wahaka dekke vijje asagote galgo men mihar ramadan maha badlu mon anne iruga ramadan mahattaka algon men tayyar wami tayyar wontaka adi ege fahuga ramadan mahuge he amal taka fahuga ekantata demigen dane goteka he amal ta kurmattaka algon men kuram vi kantata gule gotum ves algon men wahaka dekke vigen hingajje aw ummid kurani mieduge program ge terege sti befonna beenun tere muhimma mawlumat take geneste vijjekama erat kurbe mianna haftage algon men hama handuma ge a programen a mawluta ka ke te befonna genestena mieduge program belleviti huri ha belun tere